Iz Zagrebačke banke došla nam je Nataša Jakovac-Bogović. Sam dobro izgovorio ovo drugo prezime, jesu? To je živo 2 prezimena. Možeš li nam prezentirati neke od primjera dobre prakse? Ujedno hvala ti na doprinosu prvom kongresu. Svi pamtimo tvoje vođenje na prvom kongresu i to moderiranje je bilo vrlo zapaženo, a veselimo se da ćeš to raditi i nakon ovog panela, u drugom panelu se ti Hvala ti da si ti probio led, pa je lakše. Hvala Željko, Iva Barbara. Lijep pozdrav svima. Ja nemam slajdove, tako nekako utvaram si da ću imati veću pažnju publike bez slajdova iza mene. Prije nego što krenem na to što Zagrebačka banka radi, rekla bih, Barbara, da je tvoje pitanje super na mjestu i sviđa mi se tvoj badge Let's Talk i htjela bi jedan ako može. To pitanje koliko se ugodno osjećate razgovarati o mentalnom zdravlju, mi smo si u ZABI također postavili. I mislim da u jednom društvu gdje mi trenutno jesmo, geografski locirani, a time samim i kulturološki povijesno, gdje ljudi ne idu kod liječnika kada ih boli trbuh, kada ih boli glava, kada ih boli ruka, mislim da je pitanje potpuno na mjestu. Koliko se osjećamo ugodno pričati o mentalnom zdravlju. Ako nas je sramota, kada nas tijelo boli. Ja? Tako da to je naša prva zadaća u organizacijama, ja mislim, stvarati jednu takvu okolinu gdje bilo kakve vulnerability, dakle te naše slabosti, osjetljivosti, osobnosti, zapravo da kažem na kraju krajeva, se mogu ispoljiti do kraja. Nikad u povijesti mi nismo znali više o našem zdravlju, o zdravlju mozga, o mentalnom zdravlju, o tjelesnom zdravlju. Nikad nismo bili bolesni. Sad sam gledala, doktorica Vlasta to može kasnije dodati ili oduzeti, da su lijekovi za depresiju nakon lijekova za srce i sve te kardiovaskularne bolesti drugi najprodavaniji skup lijekova globalno. Dakle, nismo sretni, ja bih rekla nismo sretni, generalno nismo sretni, to se vidi u našim organizacijama da nismo sretni. I to ne vidim samo ja, vide to neke pametne kompanije koje su čak instalirale poziciju Chief Happiness Officera. Ne znam da li ste za to čuli, ali postoji, stvarno postoji Chief Happiness Officer. Znači čovjek koji ide okolo i tjera ljude da budu sretni. To me podsjeća na ono kad smo bili mlađi, pa idemo vani, danas se baš moramo zabaviti. Onako, danas nam baš mora biti tulum života. Da, o tvojim noćnima, dakle, slučajno smo saznali da moja sestra radi gdje je Željko i ja uvijek kad ona ide iz noćne, ja nisam u miru, jer znam za to što si sada upravo rekao. Kad čovjek ide iz noćne, bez obzira koji je malo i čornuo, on zapravo, njegov mozak je zamučen kao da je cugnuo. I nije mi svejedno nikad i mislim da to nisu humani uvjeti za rad. Dakle, Chief Happiness Officer. I sada, ja kad sam razmišljala o toj sreći, ja sam inače ekonomistica, za nas, tako to nekako su nas učile te korporacije, čekaj, trebaš sve staviti u tablicu. Kako ću sad sreću staviti u tablicu? Kako da utabličim nekakvu sreću? Znači treba nam na poslu biti ugodno, pa tako da imamo work-life balance. I to nekako nije rezoniralo sa mnom. Ja ne vjerujem osobno uopće u work-life balance. Ja vjerujem u balanced life. I to je, slušat ćete kasnije doktoricu Vlastu, znači reći, ono što, da parafraziramo Francuze, nije joie de vivre, nego je radost rada. Radost uopće postojanja.
I ono što ja mislim da je, da sada skratim ovaj filozofski uvod, vidim da Željko škica sad, imam još minutu, imam 2, 1, ok. Koja je zadaća, ja mislim, nas, organizacija? Da omogućimo svakom našem djelatniku da otkrije jednu neponovljivu jedinstvenost njegove osobe, njegove talente. Znači, zašto je on tu, ona tu, gdje on na jedinstven i potpuno nezamjenjiv način doprinosi organizaciji. To je naš zadatak prvenstveni i zato Learning Development Expert, ja mislim, danas na ovom panelu. Dakle, prvo što nam je važno, ja mislim, su ti, naravno, sve inicijative koje imamo, o kojima će Iva Kenih, moja kolegica, kasnije malo govoriti, programi u koje financijski ulažemo. Važno je poticati ljude da ih koriste, znači svijest, raditi na svijesti. Možete pričati o svom mentalnom zdravlju, možete pričati o svom fizičkom zdravlju. Mislim da smo mi jako puno, recimo, napravili u programu za mame i tate, gdje smo ženama rekli, ok, ima postporođajnu depresiju. To je koja si dobila gripu. Mislim, to se odeš kod doktora, to se liječi. Nemojte to skrivati, ne? I treća stvar, zapravo, mislim, koja je jako važna, znači da imamo te programe razvoja zaposlenika, jer mislim da ništa nećemo postići onako generalno. Ajmo sada generalno, kako je bilo prije par desetaka godina, a sve na sistematski je dobro. Onda nisu dobri samo sistematski, daj još nešto, daj svima. Mislim da ćemo se morati spustiti na razinu svake pojedine osobe i stvarno sve programe, well-being inicijative koje imamo, da ćemo morati dizajnirati po svakom pojedinom zaposleniku, uvažavajući njegovu jedinstvenost. I tada će taj zaposlenik osjetiti joy de vivre, odnosno radost rada. I tada taj zaposlenik, mi na njega možemo 100% računati. A šta znači 100% računati? I kad mi nije dobro, da kažem da mi nije dobro. Eto. Hvala, Nataša. Za početak. Iva, ti imaš preko 20 godina iskustva u radu sa osobama s poremećajem tjelesne težine, znači negdje od vrtića si počela na tome raditi. Da li bi nam nešto malo više o tome mogla reći? Evo, samo prvo da vas sve pozdravim. Izuzetno mi je drago da vas vidim u ovom velikom broju, pogotovo one koji su bili prošle godine. I drago mi je da sam ovdje sa Natašom i Barbarom i sa Željkom. Prvo da kažem da mentalno zdravlje je moja misija u životu, kako pomoći drugim ljudima. I kad sam se vratila sa školovanja u Americi i krenula raditi u Termama Selce prije 25 plus godina, shvatila sam da zapravo mentalno zdravlje naših pacijenata, zaposlenika je broj jedan ključ kako možemo postati uspješni i kako možemo postati drugačiji od drugih. I mislim da ono što smo indirektno mi dobili kroz moju struku je uvelike doprinijela našem globalnom uspjehu i prepoznatljivosti među pacijentima i među našim djelatnicima. Ja svaki dan kad dođem na posao, ja prvo svih pozdravim. Ja sam taj Chief Happiness Officer. Prvo pitam sve pacijente kako su i oni su s tim indirektno shvatili da mogu doći i pokucati na moja vrata i vidjeti i zapravo ako imaju neki problem pitati me. A isto tako i naši djelatnici. Tako da mislim da je to jako važno da svi naši djelatnici imaju tu jednu osobu. Ja nikad ne kažem, te kasnije oni shvate da sam zapravo psiholog, jer njima je to sve ono, ajme neću ići kod psihologa, ali kad vide da zapravo jedna osoba od povjerenja ste, onda su vaša vrata uvelike otvorena njima svima. Sada se vratimo malo na našu temu. Ne znam da li ste čuli na vijestima prije 2 dana, naša prva dama je rekla, doktorica Sanja Musić-Milanović, da je ona godinama govori o problemu pretilosti i da je niko nije slušao,
i čuo, a tek kad je postala prva dama i kad je njen suprug postao predsjednik, da se sad nju čuje. I meni je drago da je to tako, jer problem pretilosti je jako prisutan. To je postala ne epidemija nego pandemija. Samo ću kratko reći o statističkim podacima trenutno da je više od 55% žena u Hrvatskoj pretilo, više od 75% muškaraca, a neću reći sad više što će biti projekcije 2030. nego 2060. da će biti 75% žena pretilo, a 92% muškaraca. Sad, ako možete to sve staviti u neki kontekst radnih sredina i radnih organizacija, onda ćete vidjeti da većina ljudi u radnim organizacijama će biti pretilo, a po tome mislim da su to ljudi koji imaju veći BMI od 25, indeks tjelesne mase, i da ćemo imati jako puno bolovanja, problema i zapravo kako će se ti ljudi nositi sa svojim radnim zadacima. Ono što mi radimo, ja sam danas tu da prezentiram par primjera dobre prakse što radimo, imamo nekoliko projekata. Krenut ću od najosnovnijih, a to je da provodimo te programe mršavljenja. Ja zapravo ne volim uopće govoriti o terminologiji mršavljenje, jer mislim da dijete i mršavljenje nije dobar termin. Ja zapravo to govorim da je to promjena načina života, jer ti moraš promijeniti način života iznutra i izvana da bi promijenio prvenstveno sebe, a onda i svoj problem sa debljinom i povećanom tjelesnom masom. Tako da provodimo te programe zdravog životnog stila svih dobnih skupina, i žena i muškaraca. Baš smo nedavno imali jednu ženu, iz primjera ću vam reći, koja radi u jednoj banci, u jednom manjem mjestu u Slavoniji, koja ima 130 plus kila i došla na program mršavljenja. I sad, čiji je to problem? Ona bi htjela riješiti svoj problem u 2 tjedna. Ona kaže da čim dođe na posao, pita ju je kolege šta će jest. Šta će biti za marendu? U manjem mjestu nemate zdravu hranu, naravno. Ona još uvijek živi sa roditeljima, ima 48 godina. Kad dođe kući s posla, mama skuha ručak, koja je tradicionalna hrvatska kuhinja. Nema društveni život preveliki. I sad recite mi kako mi možemo tu pomoći. Da li je to nekakva dijeta? Da li je to psihoterapija, da li je to nešto? Znači, mi moramo krenuti od početka, moramo krenuti u promjenu životnih navika i moramo sa tom osobom početi raditi tako da ona ne samo što kod nas boravi 2 ili 3 tjedna, nego kad se vrati u svoju životnu i radnu sredinu, da promijeni životne navike od početka, znači od samih postavki. To je jedan od projekata koje radimo, imam bezbroj takvih slučajeva i ono što smo ponosni da mi ostajemo s njima i dalje u kontaktu i pokušavamo da motiviramo te ljude da budu ustrajni, jer to su veliki problemi. Mi mislimo, ko ja imam 2-3 kile viška ili svi mi imamo 5-6 kila viška, da je to problem. To ljudi koji imaju 10 plus, 15, 20, to su strašni problemi i ti ljudi jednostavno ne znaju kako se nositi sa tim problemima. Drugi projekt je koji smo radili, ja sam ga nazvala Novi početak. Zapravo ja imam prezentaciju, ali dobro, sad nije to niti toliko bitno. Zove se Novi početak, jer imam te primjere tu. Novi početak. Dali smo natječaj u lokalnu zajednicu da nam se javi 2 kandidata ili kandidatkinje kojima možemo kroz 10 tjedana ih pokušati educirati o promjeni načina života. I baš imamo tu primjer jedne koju ću baš pokazati kako je izgledala nakon, evo tu je jedan gospodin, evo sad će biti, ovo ću poslije reći, evo to je, evo u 10 tjedana koja je to promjena, ali to je promjena ove žene i u njenom poslu i obitelji i sama sa sobom, i ona je rekla da sam ja njoj podarila, da smo joj podarili novi život. I to je ono što je prelijepo u našem poslu. Isto tako ste mogli vidjeti, ja sam bila ekspert, stručnjak u televizijskom šovu Život na vagi. To ne govorim zbog toga da govorimo o tome, nego
bilo mi je vrlo interesantno, svi su to ljudi koji rade u nekakvim organizacijama, od vozača do kuharice, do menadžera, do liječnika. Ono što sam shvatila da je to i afirmativna emisija, ali nakon 2 godine sam se morala jednostavno pozdraviti s njima jer smo se razilazili u mišljenjima jer oni nisu te ljude dalje pratili. A ja mislim da u 3 mjeseca takvog intenzivnog bavljenja tim ljudima, ti moraš njima dati neke alat dalje. I s onim ljudima s kojim sam se ja zadržala u kontaktu, a nekolicina ih je recimo ova djevojka koja radi nekoliko poslova, ona je zadržala svoju tjelesnu težinu i ona je, nije zadržala nego je izgubila tjelesnu težinu i zadržala je gdje je bila i na kraju emisije i zapravo je nastavila i rekla je da je njen život se iz korijena promijenio. I zadnje je naš program koji je Željko spomenuo, a to je Junior Camp za pretilu djecu, ali to je nešto što će možda Iva priča što i oni rade, to je Kids Week. Mislim da su djeca naša budućnost, naši budući zaposlenici. To je program koji mi provodimo od 2017. godine, koji je program ne samo za djecu od 12 plus godina, nego i za njihove roditelje. Roditelji su me znali zvati 1. godinu i rekli možemo ti poslati dijete na 2 tjedna da se mi odmorimo i da se vrati mršavo i da zna šta će jesti i kako će živjeti. Ja kažem ne može. Oprostite, to nije takav program. Tu su uključeni roditelji jer roditelji su ključ svega. Znači od roditelja sve počinje. Naša baza je u našoj obitelji. Tako da je program ove godine prvi put bio i u Bangladešu. Žao mi što gospodin Saburkan danas nije ovdje jer bi on malo više o tome pričao. Nadam se da nećemo na tome stati i da ćemo ideju našu širiti i u druge zemlje. Evo. Hvala ti, Ivo. Hvala svima na primjerima i uputama. Imam za svako od vas sad po jedno pitanje. Pa prva je bila Barbara. Na koji način vaši programi za mentalno zdravlje pomažu ljudima koje pogađa dugoročna odvojenost od obitelji? Hvala Željko. Mislim da to je jedno jako relevantno pitanje. Mi imamo, ja bih rekla, negdje 60-70% zaposlenika koji su se zapravo preselili ili u Luksemburg ili u Brisel i tim ostavili i svoj socijalni krug i ostavili svoje obitelji. Tako da je to nešto definitivno što mi imamo na umu. Fokusiramo se primarno na nove zaposlenike. Zato što zaposlenici koji su već neki duži niz godina u parlamentu, oni su već na neki način i ostvarili svoj socijalni krug ili su osnovali obitelj na svom novom mjestu rada. Što se tiče novih zaposlenika, pričala sam dosta o integraciji našeg My Mentors programa. Znači već od početka kad oni dobiju tu onboarding aplikaciju prije zapošljenja, imaju informacije o mentalnom zdravlju, imaju informacije o svim uslugama koje mi pričamo, imaju informacije o kontaktima, tako da već znaju da ih čeka nekakav oblik podrške kad se priključe parlamentu. Jako teško je na neki način zamijeniti odnose koje imate iz svoje obitelji, ali ono što je naš fokus, ono što mi pokušavamo ostvariti je zapravo da pomognemo ljudima da stvore taj neki krug ljudi, da što lakše upoznaju ljude i da se što prije integriraju. Tako da jedna od aktivnosti koje također imamo je, oni imaju odmah mentora kad dođu koji im pomažu da se integriraju u tim u koji rade. Isto tako imaju i tutore koji ih upoznavaju općenito sa nekakvim praktičnim aspektima rada u parlamentu, sa praktičnim aspektima života ili u Luksemburgu ili u Briselu ili u Strasbourgu. U pandemiji je ta tema bila dosta važna, ja bih rekla, tako da smo imali i radionice vođene sa psihologom na temu toga kako se nositi sa strahovima, obzirom da imate obitelj koja vam živi dosta daleko od vas i vi niste u svakom trenu u mogućnosti priskočiti ako je bilo kakva pomoć potrebna. Imamo dosta radionica na temu usamljenosti, što je isto jedna pandemija, ajmo reći kad se priča o mentalnom zdravlju. Još jedna stvar koju radimo, imamo dosta socijalnih evenata kojima je doslovno glavna uloga, glavni cilj to da se ljudi upoznaju i povežu i to je posebno opet za novije zaposlenike. I na kraju imamo još i radionice za partnere
ljudi koji se doseljavaju iz raznih zemalja, a kako bi im pomogli da što prije nađu posao i da dođe što prije, ajmo reći, do spajanja obitelji. Tako da definitivno nešto čime se bavimo i definitivno nešto što je zaista jako važno. Odlično. Hvala, Barbara. Nataša, kako nastojite poboljšati zdravlje djelatnika kojima posao nalaže višesatno sjedenje i rad sa nerijetko neugodnim mentalno strankama? Kakve programe imate za djelatnike na šalterima u banci? Pa super je to pitanje, Željko. S obzirom da mi u bankarskoj industriji uglavnom sjedimo, jel? Mislim, i na šalteru i van šaltera i ovi sa korporativnim klijentima i mi u HR-u i tako. Tu smo se tu je nekako i počela ta well-being priča sa pokreni se. Pokreni se, imamo baš dosta projekata. Iva Kenih koja će sudjelovati na sljedećem panelu, ona je suosnivačica jedne udruge unutar Zagrebačke banke koja se bavi baš samo poticanjem ljudi zaposlenika na fizičku aktivnost. Jer smo shvatili da nije dovoljno samo nuditi, nego treba sudjelovati u motivaciji. I mislim da je da ćemo na sljedećem kongresu o tome pričati. Jer nije uopće više pitanje da li mi imamo ili nemamo. Imamo. Čuli ste kolegu iz DM-a, prekrasna iskustva. Mislim, svi ovdje imamo. Sada, koliko je korištenje toga? Dakle, imamo recimo na Jankomiru u našem kampusu imamo prekrasnu teretanu, sa košarkaškim igralištem, stolnim nogometom, vrhunskom opremom i tako dalje. Mi imamo 3-2-1 kreni program, znači ono da se svaki dan brineš o sebi, da se svako toliko digneš. Sad da nam je gostovao profesor Zvezdan Pirtušek, vjerovatno ga znaju kolegice liječnice, dakle pročelnik katedre za neurologiju kliničke bolnice u Ljubljani, koji je govorio koliko je važno za zdravlje mozga se kretati i tako, i dao nam je nekakve upute. Međutim, nije dovoljno, mora se motivirati. Ono što onda ih naravno moramo motivirati kroz različite programe, dodatno još nudimo nekakvu opcije, uvijek nekakvih zdravih obroka, zdrava hrana, imamo menzu u kojoj se kuha bezglutenski, salate, povrće i tako. I ono što je najvažnije, pogotovo za nekakve posebne skupine djelatnika, kao što bi bili djelatnici koji rade direktno sa retail klijentima, to je edukacija, da prepoznaš kad ti treba. Kad ti treba antistres program, kad ti treba antistres seminar, kad ti je tumač, kad ti treba nekakva komunikacija, kad ti treba možda i promjena posla. Kad ti treba možda da ideš odatle, negdje drugdje i da ti nije to bed reći. Da dođeš i kažeš ja hoću nešto drugo. Znači, takva nekakva edukacija i djelatnika i njihovih rukovoditelja. I onda ono što je dodatno, svi naši djelatnici imaju na raspolaganju psihološku pomoć, o čemu mi ne znamo naravno ništa, jer je to potpuno, evo baš zbog toga, let's talk, let's not, je još uvijek tako nekad mentalitet nažalost prisutan, ali mi smo im omogućili znači potpuno anonimnu psihološku pomoć, to je na raspolaganju svim našim djelatnicima, a ne daj Bože nekakvim kriznim situacijama, onda imamo baš i da kažem tako, radnu proceduru kako se s tim nosimo. Hvala, Nataša. Slično pitanje s drugog aspekta za Ivu, opet iz domene posla, kako ublažiti sklonost debljanju uslijed iznimno stresnog intelektualnog rada, najčešće predodređenog višesatnim sjedanjem, na primjer kontrolori letenja? Hoćeš nam ti nešto o tome reći? Znate možda koje su najstresnija zanimanja? Zapravo krivo sam postavila pitanje. Koja zanimanja, kod kojih zanimanja je veća sklonost debljanju? Nisam. A koja su to? Dobro. Pa čak i nisu bili zdravstveni radnici, nisu bili ni kontrolori, to se ne slažem. Bili su turistički djelatnici, turistički vodiči,
odvjetnici i suci. Znači ljudi koji rade sa ljudima, ja mislim da je to, treba se malo porazgovarati o tome, da su sigurno kontrolori leta jedni od njih, medicinski radnici, medicinske sestre, liječnici, svi ljudi koji provode više od 12 sati na poslu, koji koriste intelektualni rad ili drugi rad u kontinuitetu bez pauza. Kako tome preduhitriti? Pa ja sam mišljenja da sve se može kad se hoće, da nam je to samo nekakva skuža kad kažeš ja sam zbog posla takav kakav jesam. Mislim da se može dan reorganizirati. Svi smo mi pod jednim određenim stresom i dan nam je kaotičan, tjedan, godina, ni ne okrenemo se, već je prošlo. Ali mislim da trebamo krenuti od same reorganizacije našeg dana, života, prehrane, životnog stila, tjelesne aktivnosti, a isto tako se moramo educirati kako prevenirati stres, jer tako i kako zapravo preduhitriti stres. Mi svi radimo na prevenciji, a zapravo trebamo vidjeti točne simptome, kako nešto utječe na nas, i mislim da ono što je Nataša rekla, da trebamo sve individualizirati i personalizirati, a ne govoriti načelno i globalno o svemu isto. Svaki od nas je određen pojedinac i mislim da svako ima nekakav svoj životni put i svoj životni stil i svakom treba pristupiti na svoj određeni način. Hvala, Ivan. S obzirom da smo uspjeli biti racionalni i vratiti se skoro u satnicu koja je bila zamišljena, dozvolit ćemo jedno pitanje iz publike, ako imamo takvo, bilo kome od nas ovdje. Može. To je usko povezano. Mislim, pretile osobe, mislite kako je mentalno zdravlje tih osoba? Pa mislim, to je, stigmatizirani su u društvu, te osobe trebaju psihološku pomoć i treba im se pomoći, tako da to je, a uz to većina tih, neću reći većina, ali puno ljudi koji su pretili imaju i dijagnoze, mentalne dijagnoze, tako da i zbog lijekova koji uzimaju isto tako su pretili. Tako ja mislim da ne bi trebali, da nije sve samo u životnom stilu, treba i pogledati malo i medicinsku anamnezu svakog pojedinca. Ajde još jedno kratko. Prisutan je jojo efekt. Nije lako djecu, uopće djeci prezentirati da se oni trebaju zdravo hraniti. Prvo što im kažete zdrava prehrana, njima je to fuj, bljak. Tako da ja sam baš Nataši jučer pričala, jako mi je bilo teško uopće stvoriti meni za djecu da bi njima to bilo privlačno, a onda i naučiti roditelje šta kupovati da bi se ta djeca, ajmo reći pod navodnicima, zdravo hranila. Mislim da to treba gledati malo šire. Znači nije samo prehrana u tome. Treba raditi s tom djecom da dobe na samopouzdanju, treba ih voditi na aktivnosti, treba što manje biti pred ovim mobitelima i kompjuterima. Mislim da nije samo toliko do roditelja koliko je i do šire zajednice i svi oni koji rade s tom djecom. Ali sigurno da je prisutan jojo efekt. Ja pokušavam biti što dulje s njima u kontaktu. Čak imaju zakazane kontrole ili nekakva druženja nakon mjesec ili dva i čak i godinu i dvije, ali za sad imamo relativno dobre rezultate. Eto. Ali mislim da i ovisi o životnoj dobi djeteta. Mene često roditelji znaju zvati kad imaju djeca 12-13 godina i onda dođu i onda im se vrati dio kilaže i onda najedanput smršave strašno jer izrastu. Tako da ne smiju roditelji biti u panici, jer ja uvijek kažem možda je to i nekakva životna faza. Ja sam imala isto mlađeg sina koji je
prije korone bio recimo 5. i 6. razred, čak je bio i moj glumac za junior kamp kad smo počimali. I bio je onako baš buco, on je u godinu 2, 3 toliko izrasto da je neprepoznatljiv. Rekao je, molim te, makni me sa tog videa. Da, tako da treba vidjeti, malo pričekati. Tajna, zahvaljujem vam. Time je naš panel završio. Hvala vam na doprinosu.